Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Dodo yekubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amakhani Koma mazala isibhla Alright manje kubuliseni kwamkele embukeli wesifezo ukhono TV igama nguzana Xoloka kaNkuhlu uZakes kuzoba mnandi ke ndizoba ngomnye wehost kule nkqubo yesifezo ukhono TV namhlanje ke sisala umfana wase KZN kodwa ke sawuva ngaye kalubanzi uba ngubani please welcome the one and only umbhobho kaNgobese futhi masikubulise sikwamkele enkqubeni Ngiyaphila bhuti alright akuyaphileka bhuti wami ngizobingelela nje bonke abantu ababukele le channel lokhulumayo ke umfo kaNgobese oqhamuka eKZN abaningi la emculweni bangazi ngombhobho yatshekayo njengoba ngila eWestern Cape so ngisuka eKZN ngilapha eCape Town ngokomsebenzi ngila eCape Town ngokomsebenzi kodwa njengoba abaningi bengazi ke ngomculo umculo ke iyona into vele bengiphila nanasekhaya kimi ufana nesport umculo njengoba nasesikolweni abanye abantu mabeyodlala ibhola abanye bacula igospel abanye bawushaya indlamu mina bengihamba ngiyogida uShemen ingoma makuphuma nesikole ukuthi kuyodlala ingoma ngiyahamba ngiyogida ingoma mina abanye bodlala ibhola so isona sport kimi ngithatha nje isport ke engisithanda kakhulu leso noba kuthiwa ngiyasebenza noba kuthiwa mhlambe sigcina mhlambe senginamabhizinisi ngibhizi ngawo kodwa nje umculo kimi uhlezi ufana nesport ngihlezi ngwenza so yeah abaningi ngicabanga ukuthi bayangazi so lento yesiport isuke lethu influence ngubani njani ngubani okubona ba namba ngithatha isidingo sami tshone khona no lento kimi le kaMaskandi ifana nokuthi akukancane ukuthi uthole umuntu ocula uMaskandi yeah uthole ukuthi akakwazi ukugida uyabo lanto nithi ngamagida ngoma amagida ngoma kukancane lento angithi iqala lapha yana nalapha ecuculeni yeah angithi makunomcimbi emakhaya kuyacula uvumisa ingoma uvumisa insizwa angeke uyivumisa insizwa ungakwazi ukucula uyiphila uyayibona ngalo leyo ifuna umuntu okwazi ukuvumisa insizwa nezintombi lapha endlini uyibona ukuthi hayi zigcwele ngawo uyabona ngoba ucula kahle nawe uyeza ukuthi uyakwazi ukubavumisa abantu njengosaliwe uyabona uyakwazi ukuvumisa insizwa nje nezintombi so ke kuye uyabona lento akayiqalanga ngoba esecula uMaskandi manje usho ukuthi uyiqale ekhule yenza leyo yabona so nami mina uMaskandi ngingathi angisho ukuthi mhlambe ngikhule ngivumisa ingoma emakhaya kodwa mina bengikhule ngenzani ngicula lento abathi uShemen ngigida uyabona mangibuye esikolweni bengihamba masibuye esikolweni ngiyahamba ngiyogida uyabona nebhola ngiyalazi uma ungathiwa nje ufike egolweni emakhaya uzoza kuthiwa skara yabo so even na Facebook uyabona abanye abantu mabe commenta lapha bethi iskara khona bangazi ngoskara mina ngoba bakwazile ebholeni khona bangazi ngobongani Ngobese kuphi emsebenzini khona bangazi ngombhobho yatsheka kuphi emculweni so ngiyakwazi nanokuzwa isound yomuntu ukuthi lo ungasela kuphi uyabo yeah so ngoba abacula sosebenze nabo kwi-industry like KZN Eastern Cape everywhere okay ngingathi nje Eastern Cape ake ngiqale ngithi Eastern Cape umculo bengisasebenze naye ubani umfo uZane kanti ke baningi abaculi engisafisayo ukusebenza nabo kodwa ke angakalithola ithuba ngoba ke ngicabanga ukuthi ngisene ama-single ne-album A1 so sesemningi umsebenzi usamele ukuthi ngiwenze so bakhona bona abaculi engizosebenza nabo kulonyaka usazosebenza nabo bakhona abaculi engizosebenza nabo lonyaka sengikhulumile nabo ngahlela nabo eKZN bakhona umfo kwaMsezana mhlawumbe yabazi ovele kakhulu lapha na eFishery Showkhuzana ngiyabona waze wagcina wakhipha ialbum naye yeah so yena umuntu engisebenze naye uThulubuke abaningi bayamazi ngisebenze naye bakhona engisebenze nabo oThule Sazi baseKZN ngisebenze nabo uSandile waseKZN Friday umfo waNdlela ngisebenze naye yamfana yawo nekhono kakhulu okuyena mhlambe futhi umuntu engigcina ngisebenza naye nasesikini so uyasebenza nabaculi baseKZN because xa nje umculo wakho like ku social media ingathi usoloku uphusha ku Eastern Cape nabaculi base Eastern Cape mhlawumbe apha eCape Town like kwenze kanjani yabo KZN uyasebenza no ake ngithi njengoba ngingapha eCape Town so vele ngizothini
ngiye ngayifaka lento yeah ngabona ukuthi bakhona uMaskandi nangapha angithi Eastern Cape so phela ngabantu abagcwele lapha eCape Town ngahlahla base Eastern Cape mawujabheka njalo so ke ngabona ukuthi bakhona ushuthi uMaskandi bayawazi ngoba bakhona abantu abacula uMaskandi bengibazi noma ngisese KZN mhlawumbe amawela kaMamchawa bengiwazi ngisese KZN ngizwa ngawo so ngithe mangifika la eCape Town yiyo la mawela kaMchawa uyayibona so kwasho ukuthi ke kwabalula ukuthola isupport yabo abantu uma ufika ubahloniphe uphile nabo bahloniphe wenze lonto leyo wena okholelwa kuyazi izoba ucabanga ukuthi izobajabulisa nami ngikholele kulokho ukuthi ngizokhona ukuphila nabo uzokwazi ukusebenzisana nabo hayi siyabonga baba kodwa ke ndifuna undithelekisele between iEastern Cape neKZN when it comes to umculo because abantu abaninzi ba believe ba abaculi base Eastern Cape bafumana support like ithini iopinion yakho lonto leyo when it ithelekiswa neKZN when compared neKZN wena mawucinga khona idifference because masibhekile nyana abaculi base Eastern Cape ababhekelwa kakhulu nabase KZN mina manjongile ngathi abaculi base KZN basebenza kakhulu bona like bane gigs yonke lanto nje noma ngingeke ngibe ngikwazi ukuexplaina ngibe deep kulokho yabo kodwa nje ngizoveza into encane yazi ukuthi ngizokutshena kanje ngibe kanje angeke ngiyiphendule kahle ngibe specific kodwa nje ngizoyibeka ngale ndlela uyibona ngayo nomunye uzo i-answer uzoyithola ngale ndlela ngizoyibeka ngayo mawujabheke Eastern Cape ngithema ngifika bengakhona umculo kuthiwa imfene ukhona umculo kuthiwa uMaskandi thina uMaskandi asinawo umculo wesintu wodwa kithi wofuna uMaskandi nina mngaki imfene lo uthetha ngayo usengisho uyakubona ukuhlukahlukana ukuthi ngikubona nami ngifika la ukuthi khona imfene icula ini umculo wesinda ngithi then kube khona uMaskandi ucula ini umculo wesinda ngithi so ke ngicabanga ukuthi mhlambe isupport ilahleka la uyabona usiyobona umehluko ndiyabona ukuze thina sibe united futhi sikholelwe into eyi-1 once wakholelwa into eyimbili ungumuntu angeke iphase ingakho uzokuthiwa ngeke uyishaya inyoni ezimbili ngetshelo lodwa uyabona kungenzeka ukuthi isupport yabo ukuze bengakwazi ukuyithola nokuhlangana babumbane bebodwa mabeya kuhulumeni bethi no sicela usiqhase la bahlangane okanye beye kumasipala ukuthi sicela siqhase angeke ngoba khona la ongathi kuyashayisana khona yabo njengomculo osakhulayo wena ziziphi i-challenges odibene nabo akuphi emculweni odibene nazo emculweni yazi la emculweni into engiyifundile kakhulu ifuna esengathi lento kaMaskandi nje lo mculo ifuna ngathi ungakholelwa kulento yakho yenzayo uzimisele uyayibona ukuyimisela kwakho futhi kuyona usitshene ukuthi no uzomela ukuthi abantu ngibahloniphe umhloniphi noma ubona wasengathi la empilweni khona abantu abeza kuwe abakufollowa ngoba bafuna ukuphazamisa lento yakho leyo kumele kuhlale engqondweni yabona kukhona abantu abeze ngoba bafuna ukukusupport uyayibona ngiyazi ukuthi khona abantu abangithanda mina lapha eCape Town kakhulu bangisupport futhi ukhona abanye abantu labo angibaza anginendaba nabo kodwa ngiyazi ukuthi mhlawumbe bangifisela okuhle yabona isizathu angifisa ukwazi ingakho mina ngiyakholela ekutheni umthakathi yazi mayithakathi uthi yazi lo ushaya ukuthi usile mhlawumbe nawe igama elithi ushaya ukuthi usile awunayo explanation yalo ukuthi lichaza ukusithini so lelo gama lelo lichaza ukuthi ukuba nomona yabo ukuchaza ukuthi usile umuntu ongamenzanga lutho lo muntu unomona kahle kahle so ingakho kwezinye izinto ongamela uyinake mawukuthi nje uhlonipha abantu sonke siyona singabantu ke nami ngiyabona impela ngivuko nje umtsizwa bampela nje uyabona ngikhombisa ukuthi ngiyinsizwa la madoda yabo kodwa kwesinye isikhathi ngiyakwazi ukuzehlisa iphile nabantu ngikholela ukuthi abafowethu lapha ngoba phela manje izingane zandawonye nokuxabana ngithi ukubona kodwa makushona ilanga egcineni kwakhona ni kanje ngoba izingane zandawonye yabo nami ngikholela kanjalo ke mangiphila nabo la eCape Town yabona
Yakwazi ukuqinisa isandla bese bakubona sengathi angihloniphi. Lo mfana unenkani, yabona ikhanda engathi liyashisa. Vele ngiyakwenza lokho kodwa nje ngiyaye ngifuna ukuthi bangazi ukuthi lo yana umfana omunye umuzi ngoba nami ngikhule kanjalo yabona. Yabona ngifuna ukubuyisela back embuzweni wami like i-challenges like emculweni like ku-industry yomculo mhlawumbe apho ungathi uba hey apha siyabethakala kanje nakwanje yabo okanye do you think wena umculo like yonke into ifair ku-grand? Ama-challenges akhona mfowethu ngingawabala nje kahle ngingasho ngithi mina into engibukayo ama-challenges esibhekana nawo njengami nje yabona ukuthi kwesinye isikhathi kunzima ukuthola into efana namagig. Mhlawumbe ngiyasebenza kwesinye isikhathi ngiyokuthatha imali yami ngihamba ngiye-studio mhlawumbe e-studio mfeke ngiyaspenda 25,000 yabona. So ngi-expect ukuthi mhlawumbe at least kuzosebenzeka ibuye yamali. Leya mali ayibuyi yabona ayisabuyi leya mali. Amanye ama-challenges esihlangabezana nawo lo i-support ungayitholi ngendlela efanele uyayibona. Kwesinye isikhathi ucabanga ukuthi no mhlawumbe umasipala angakwazi ukuninceda la uyabona but angakwazi ukuthi alincede ni-youth abone ukuthi laba bantu laba angangene ey'dakamizweni nani ake sizame ukufaka isandla lapha uyayibona. So amanye ama-challenges esidibana nawo lawo kusamele ukuthi kusetshenziswe. Into engiyibonayo mina ukuthi ifuna lento le ungathembeni into uyisebenze ngokuyikhandla uyayibona. Makwenzekile-ke inhlanhla yakhona-ke hayi-ke kuyobuye. Alright, masithuma umntwana evenkuleni-ke then sawubuya sazi more ngobhuti wethu. Alright, masiphinde simbulise kwakhona-ke babukeli sibuyile evenkuleni-ke ngosaphethe yena-ke umfoka Ngobese umfana wangapha KZN. Bhuti siyawubona uMasikhandi uyakhula and amajida enza kakuhle ngoku nokuyathanda noma uthanda uMasikhandi wenza kakuhle ngoku. Kukho abantu abafana noMenzi oKhuzani oMthandeni amajida ayibambile kakuhle. Kwaba bantu bapha phezulu mandithi phezulu kuba nomjito uqonda baba yeni safuna usebenza naye lo muntu. Okay ngiyawuza umbuzo wakho. Angifuni uqamba amanga ne baningi abaculi engifisayo ukusebenza nabo kodwa ngeke phela ngisebenze nabo bonke. Njani futhi ngibakhonzile bonke. So mangathiwa sengithi ngifisa ukusebenza nobani lokho mhlambe sengangifakela amehlo yasazi esikhathini sanamhlanje. No mara sethi xa ujonga ushuni wakho lento uyithandayo nayo ngibani obonayo pha phezulu uba lo mjini ngase ke ndisebenzisane nje naye ngomeni nje sike sithi ukubonabisa abantu. Mina ake ngithi mina kuyadepend ukuthi ingoma ikanjani. Yabona ukhona yazi ivoice yami ngiya-check ivoice yami noma ngi-check isimo sengoma yabona. Ngizokwenza example angifuni uqamba amanga ngiyafisa ukumfisharisha lo mfolo bathubani khona omunye umfo wase-KZ wangapha wasemkhomazi angathi wasemkhomazi ngiyafisa ukumfisharisha noma ngeke ngisho ngoba into yami akusiyena i-on ivele ngoba ngizokwenza umsebenzi ukhona kodwa nje ake ngiphinde ngiveze umuntu ofana noMenzi. Umenzi ngiyafisa ukusebenza naye uyabona. Why unevoice ehlukile ethile nanokuthi-ke ake ngithi nje mina umuntu kuze ngifisa ukumfisharisha uya ngokubona ukuthi okay le ngoma ithini yazi usibani bana ngangena kanje mangifuna uluvo yazi angakwazi ukuthi mangena kanje angena kanje yebo kuya ngengoma ukuthi kuthini. So wena kwabantu ke kwabaculi bakhoyo ushuni wakho wehlula kanjani kule nto uyithethayo uba uyayijonga ivoice kwathini wena wenza sure kanjani uba owakho umculo wehlukile ushuni wakho? Okay so mina mangiyiqala lento nje ngaqala ngenza i-single track ngicabanga ukuthi abaningi bayayazi uMbobhetsheka ngahlukumezeka. Leya ngoma ngayibhala akufikanga ekhaya ukuthi kumele ngathi ngicula njengobani mina ngabe ngicula njengobani. Bewulalela bani leso sikhathi? Mina mina awuthi ngisho nje umuntu kahle ebengimlalela ngiyikhonzile leya nkabi namanje ngisayikhonzile uMthandeni. So hayi ukuthi abanye ngibakhonzile kodwa angeke uqamba manga phela uthi ubakhonze bonke
uyayibona ngendlela efanayo kodwa nginesizathu why mhlambe mina ngangikhonzele enkaba bathi umthandeni yabona ngiyafisa ukwenza njengaye yabo ngifisa ukuba uye mina noma ngigqoka mina ngasikhathi ngikhulu uma ngabheka na Facebook ithome zami eningi endala ubethi manje uthenga impahla namhlanje ngivuke mina nami ngiyoyithenga le mpahla egqokile ilesa sikhathi sika cute uyayibona so mina kodwa bengenalo yangqondo ukuthi ngifuna ukufana nomthandi ngifuna ukuba umthandeni but ngifisa ukwenza njengaye umuntu mawuzothi ufuna ukufana naye angeke ayenzeki lonto angeke ufane nomunye umuntu ngeke vele kodwa mawuzofisa ukwenza njengaye izenzo uzokwenza njengaye but into yakho yabo noma ufuna ukwenza njengaye njengaye like isigqoka ukudlala ingoma njani like into le lapha kuyibaselayo yazi ake ngithi ziningi izinto ebengimbona ezenza engisithandileyo engeke ngikwazi ukuzisho mina njalo bakwazi ukuzisho kodwa okay ake ngizisho mina ngumfana uclean kakhulu umntandeni uclean vele uclean umntandeni ngiclean mina ngabona umuntu ngayithanda indlela aphila ngayo yenza ngayo ukuclean lokho angeke sikufihle yabona ngakuthanda and mina ngiyinsizwa ke kwafika impela icule ezinye ingoma oyibonayo ukuthi ziphushushushwe enkani lapha yathi khona itekisi yami ngizoyifaka ngenkani uyayibona so noma umuntu engaphili lo ukuthi unengathi unenkani okanye kanjani kodwa nje uyambona ukuthi culture nje akusho ukuthi mina mangicula ingoma ezithandwa I'm sorry ukusho lokho ezithandwa abantu engathi bayezitabani bese ngathi nami ngistabani okusho ukuthi mina ngiyakwazi ukucula ingoma ekumuzwa yalabo abantu abathi vele wenza umculo so ufuna ukuhlala akusho noma ngikhiphe album yonke yothando sekukhona into wrong ayikho lapho uyabona so mina ke umthandeni ngimthandela ukuthi uclean number 2 ngambona ukuthi ezinye izinto mayezenza usebenzisa ingqondo yabo empilweni kuyadingeka leko uma wenza ezinye izinto usebenzisa ingqondo yabona uyakwazi ukuphumelela empilweni ngisimo sokuthi usebenzisa ingqondo uyabona noma wena ungacula kahle ungihlule ngokumculo kodwa mina ngakwazi ukukushaya manje ingqondo yami ukuthi ngenza kanjani ngiphuma nje lapha Ngambona eperforma e-stage andiyazi bakuphethe uboss ukusebenzisa ingqondo like into enjalo lokho ngingasho nje ngithi sekuyinto nje yokuchoma komuntu kodwa nje mangakuchazela ngicabanga ukuthi nalapha ekhethana yabona abantu abaningi sebegqonya igcokama benze uyabo futhi ukwazi ukwenza into wakholelwa kuyo A1 yathandwa abantu abaningi uyabo so ngizama ukusho kanjalo yabona ikhona enye into ombonayo maya yenza umuntu ubona ukuthi no i-role model yampela but le mina ayangihambisana nayo manje emculweni kunento sometimes banhle but sometimes iyehambe ngenye indlela ibembi umntalapho udlalela kude kanjani ke wena emntalaphweni bakhona abaculi sewukowagadlana nabo or into ezinjalo yabona leyo ne mina ngumfana okhulele emakhaya mina awuthi ke ngive ake ngisho nje le happy mina ngumfana okhulele emakhaya odume ngenhlonipho ngabe unabangazi yabona umfana okhulele emakhaya odume nje ngenhlonipho engikhulele ngihlonipho ingakho ngingabhemi yabona angibhemi bengisolo umfana uvanzi like ngema tavern tontoni bengisiyo lo ekhaya bekumele ukuthi ngibuye ngo6 mina yabo ngoba benginomthetho ekhaya yabo futhi ngafundiswa ngase ngifundiseke yabo kodwa mina uDodo anguthathi yabo nobaba ubengazi mina ubaba makuthiwa kungena icala ekhaya kufika umuzwa lapha kuthiwa lapha yana noma kwadlamini noma ubakuthiwa ngishaya umfana lapha okanye nginquma imbuzi yakho nganquma inyawo lezonke wafika umndeni walapha kodwa ubaba wefika ngithethisa kodwa ngangikwazi ukuthi ubaba uyakwazi ukungitshela ukuthi mawuxe ngimtshela ukuthi ngishaya umfana wabani athi awuzukudla la ekhaya so lento yayinika enye into ukuthi kahle okay alright yabo noma ngangithethisa ama sebefikile laba bantu laba uma kuthiwa ngishaya umfana lapha bese kufika icala la ekhaya angithethise nje ubaba mabe bese sekhona kodwa ubaba uyazi ukuthi uyangakho uyazi ukuthi ngikanjani uyabona so ke mina angifuni uqamba manje yabo la emculweni ngoba ukhuluma nomntalapha ngisho kanjena
umntalapho mina ngiyakholelwa kuyo ngoba ngiyawazi ukuthi uyinto enjani umntalapho umtsiso uyabona wathi ngimtshene umntalapho abanye abawazi ubona betalapana abazi lutho ngomntalapho sebeyathukana ufuna itrend kanti kahle umntalapho ligama lithi umntalapho lisuka la uyabo manikhula niyaqhatha uyabo maniqhatha lapha njengoba sishaya induku lapha yana silwa akusho ukuthi noma ngangishaya ngesikhwila ngishaya ngenduku igazi lophe angikwazi ukukhipha isibhamu lo muntu ngimthu uyabona ungihlulile emidlalweni umdlalo loyana induku umgangelo abanye mhlambe abawazi umdlalo mhlambe khona le kuthiwa umdlalo umgangelo noma sihlile thina manje emakhaya siyakwazi ukudlalathi ubhulu ngibuye eCape Town ngibuye la eCape Town phela ngine abanye bazothi mhlambe ngishayiwe uyabo bengidlala umdlalo wasemakhaya uyayibona so umntalapho ufana nalonto leyo uyabona awukho ngenzondo ukuthi nje ngikuhlulile kodwa masibonana siyakwazi ukuxhawulana bese ngiya lapha ke leza lapha eCape Town Eastern Cape azu understand usho kanje azu understand usho kanje ne feelings ngizibona ukuthi mhlambe zingosisibhuti emotional zingosisibhuti okanye mhlambe zingomama umuntu ongumama kahle umuntu okayithatha into personally efuna ukuthi ngizothi let's say we artist ngiyakudalapha ke noba ngiyakutshena nje ngingenga ngenza into ethile kuwo ubese utshena abalandeli bakho ukuthi kanje uyabona so bona bay understand because ngiyaxolisa ukuthi mhlambe ba behave njengosisibhuti ba behave njengoma hayi indlela obona ngayo vele so uyabona kodwa bona mele bayazi lonto ukuthi mina angiyena lo muntu loyo mina ngisuke ngenza ngalendlela le engikade ngiyichaza uyabona ingakho kwesinye isikhathi ngibabona ukuthi man ngidlalisa abanye abantu man ngibuye ngithi okay ngizehlisa ngoba ngiyabona la bantu engadlalisa ngidlalisa abantu abangayazi kwalo uyabona so ukho izama kobani lonto le umntalapho apha ephondweni masithethe nge-Eastern Cape or abalapha eCape Town okay yazi no awuthi ngisho lokho lo mfolo weBata Village umuntu Tornado lo mfolo yana okay yathi ngisho nje lokho mawuphila nabantu uyakwazi ukubabona lo mfolo yana ngakhipha album 2022 naye keep album ngabona iplan ukuthi yazi ukuthini kuze album yami yenze kanje okanye igama lami brand yami angithinte lo uyabona ngamthinta futhi wathinteka uyabona ngamthinta wathinteka uyabo lo December ngumlahla u2022 mfowethu kwathi wayibhala lo mfana bathi akhona ubeyakwazi ukubona izinto ngiyambona nje sengathi ngibona ukuthi umfana oyithandele inkamba kaFaro kodwa nje uyakwazi ukubona izinto zamaskandi uyabona akafani futhi nabanye abalandeli bala eCape Town uhlukile akhona ubani ukhona lo kuthiwa akhona wesiqi lapha le group leyana khona le group ethanda indaba lesiqi ayinalo ikusasa yabo igroup nje indaba nenzondo fanele noma yomjolo kodwa ilapho nje group ifile kahle nabantu bakhona bafile abanalo ikusasa ngiyaxolisa usho kanjalo abanye banalo hayi bonke phela akusho ukuthi hayi bonke yabona kuyenzeka so leya group leyana mina angicabanga ukuthi yebo ngangithi serious right ayibona ukuthi azonke ziqala kanjalo ngongena hayi ngayibona ukuthi feel yabona so leya mfana lo yami uhlukile kunabo ngabona ukuthi uyayibona leya mdlalo engudlalayo lo mfo wabathu Tornado the isizathu esenza ukuthi ngifune ukumnikeza igame uyabo ngamnika igame why understand uyabona la ngabona khona ukuthi understand kunamhlanje mina naye akunankingi futhi ngamtshena ngathi bafo yazi ukuthi le beyisiyenza mina bekumdlalo wathi hayi namfuthi bese ngimangele manje ukuthi bese ngikwenze phela mina angithi anginankinga naye so that's why ngithi abaculi balapha eCape Town bangomama abanye most abayibonke ngizokho mara nayo usasho ukuthi umama hayi bonke ofila ngathi umama ngoba ngisho uyayibona hayi bonke kodwa umunye uyakwazi ukuthatha into personally azatshena umlandeli ukuthi umbhobho ungamsupport uyayizwa lento leyo noma ke wadalapha umculi kanti uyajola nomlandeli uyabona lo mlandeli ongasakuthanda ngoba manje
uyabona ekuqala lapha lo mlandeli ngoba manje uthola nale artist uyayibona into leyo that's why ubona ukuthi ifeel into yakhona banabo laba abalandeli laba yani ukuthi uyayibona so ke ngizama ukusho ukuthi isizathu esenza ukuthi mina ngikhethe umnika ukuthi ke ngibe negame noTornado welcome to marketing ngangimbonile lapha la eCape Town kahle ngithi Eastern Cape ukuthi welcome to marketing so mina ngidinga marketing ngikhiphe album so kumele ukuthi nginyuka njani akabe step sami sokuthi ngimsebenzise ukuze nginyuke uyayibona lento leyo mdala kudala efikile endemeni ngiyamhlonipha but welcome to uMaskandi uyawazi uMaskandi yini akusi gospel understand lento even nami uyabuka eKZN ukubona nje ugqizile yangasaboni kaselile noba Buthoza na nguyibuza ukuthi lento ihamba kanjani uyabona asiyeke kodwa mhlawumbe uzoyi understand indlela engichaza ngayo uyamfo ngamnika igame nginikeza igame kwamnandi ngakutrenda mfowethu uNovember uDecember wonke uyayibo ngikhumbula kahle ubone ukuthi ngambona ukuthi abalandeli bakhe abanye banengqondo abanye hayibona so abanye ngikhumbula kahle kwakubhaje umuntu sisemcimbini ose Eastern Cape ose Eastern Cape Ngcizela noma Ngcizela Ngcizela sasigibele nabi Quantum sikhona nesithombe sami ku Facebook sasigibele nabi Quantum bonke ngababona labalandeli kahle kahle abanayo ingqondo efile labanye banayingqondo ezifile impela uMaskandi abawazi bawuthathe nje phezulu bezwa sengena lezi ingoma zamanje kuthiwa wo Paris ntonto bebona makufakwa amathawulo lamabhi bayibona manje lo muntu uMaskandi so abantu abanjani ba understand akunankinga ke futhi nabe yabona so mara yonke lento le ichaphazele njani ibrand yakho igama lakho abalandeli bakubona njani ezumuntu onjani yabo yazi ukuthini mfethu lento ngiyibonile there isizathu ngiyawuthanda umuzo wakho isizathu esenza ukuthi ngiyeke ngibonile ukuthi okay kunosisibhuti njengoba kunosisibhuti nje ngapha kwesikhathi abalandeli abanye baba uMaskandi abawazi bawufika manje bawuthatha ngendlela bawuthatha ngayo mina abanye abanankinga noma abalandeli abanye abalandeli abaningi ngike ngenza umcimbi lapha last year ngenza umcimbi last year ngakhansela enye ipost yo last year noma this year angisazi Undertaker no Scorpion ngayibhala ngokwami ipost ngathi cancel ngayiposta ku Facebook yima ipost yakho la ipost yakho akusi ipost yami uyenzela lo ukuthi iqondene nepost yami engizokwenza iqondene nosuku engizokwenza ngalo umcimbi bayenza kanjani lonto leyo ngayibhala ukuthi cancel ngayiposta ngathi umcimbi wabo uzoba ngakusasa ngayibhala ukuthi cancel uyabo abantu bangibona sengathi hey lo mfana bayazisho lezi zinto zabo ngesilungu urude lapha into enjalo so ngangikhombisa umcizo lapho ukuthi mina ngiyakwazi ngiyi1 ukuthi ngibhekane nezinsizwa uyabona ngendlela eright kodwa phela ngangingabazondi inzondo le ngoba ababulalanga ubaba mina umuntu engimzondayo umuntu ongathiwa wabulala ubaba noma ubulala umfowethu ngiyamzonda kodwa mina ngeke ngithi ngakuzondela uMaskandi lento le yalapha nje eCape Town lena nje singaqashwa ndawo nje asingangenelwa ngisho nayi isente ispromo leso kumele ukukhiphe kuze R100 yakho ujoin ijoin ngifile ukhipha imali yakho la uyayibona ngoba phela ibusiness kuyenzeka ke angithi nguthatha nje ibusiness mina ufana ne-risk lento leyo uyabona so angeke ngize ngikuzondele into yalapha manje eCape Town uthola njenge-passion okanye njenge-business ngingakuzondela mina ukuthi mfowethu ngiluzise u30,000 abekumele ngiqashwe kuwa ngangangena ngenxa yakho why ngizovele nje ipromo kodwa into engiyibonile nengiyifisayo abalandeli balapha eCape Town bayiyeke ungena indaba zabaculi mina ngiyaphila namhlanje uScorpion sikanje nabo oZane sikanje nabo amavala mcimbi nganje nabo baningi uUndertaker uyabona ngaba right emva kwayo yonke lonto leyo uyayibona si right ibona abanenkinga manje bashaya nginembezo ukuthi sizosondela kanjani kumbhobho basizanga emcimbini wakhe understand lento leyo ngifuna ukubayitshela anginendaba nani mina uyabona mina njengoba nje nani ngithanda eqaleni manashintsha naba ngamaqoki kwenu lokho uyabo kodwa mina nje hayi ngingena lezinye izinto yabo because umuntu mina yakwazi ukuthatha ingqondo yakhe ngiyibeke la enze ubuxoki enze ngimbeke lapha niyambona ukuthi umuntu onjani ngiphinde ngibuyise ngabe imoto onjani noma ngathi uyashintsha sengiyamazi mina uyayibona ngizama ukusho kanjalo hayi ngiyakuzwa
I think kusawuphinda siye evenkileni ke babukeli. Emva kwevenkile sinomdlalo wethu efuna siwudlala about uMaskandi. Alright, masiphinde sikwamkele embukeli wesiveza uKhono TV. Sahleli naye ke umfoka Ngobese. Bhuti wami xa ndijongile okanye xa sijongile singabalandeli ngathi umculo wase Eastern Cape unayo iyanhlukwano. Unako ukusetyenzwa ngokwe-groups okanye into ezinjalo. Or uyibona njani wena lento leyo? Yaba mfowethu ngifuna unqamanga kule question yakho uqinisile ne. Yeah. ngabona ngathi yazi uthini mina njengoba ngumZulu yabona. Yeah. So ngapha KZN. Yeah. And mangifika la ngibonile ukuthi bahlukahlukene yabona. Yeah. Abekho united. As bengishilo eqaleni ukuthi ukhona ukuthola ukuthi ukhona igroup yemfene khona yani. Yeah. As uMaskandi but abekho kanje. Bekho united. I'm sure man ngelinye ilanga mangenzeka uyabona mangathiwa bonke bakhulela lo mfana bathi uQuesta ne. Yeah. Yonke into nga right when it come to Maskandi. Lo mfana unengqondo uyabona. Mubukhwesa lo hip hop. No khona lo mfana bathi uQuesta ukhona lenkabile bathi uQuesta. Inengqondo le mfana yani. Bangake basondele kuyo okanye mayibatshena something benze ngendlela enza ngayo bangakwazi ukuhlangana uyabona babe into eyodwa imagine kufika le genga yemfene ile yabathuma uMaskandi bebonke kwi-event iba njani yanto iyo izoba yini uyabona so nami mangenza i-event kwesinye isikhathi mina kunzima ukuthi ngibize laba yebo so mina vele most of the time ngibizwa abantu abacula ini uMaskandi so vele mina abaningi angibazi amagama abo omunye angibazi vele amagama abo abanye ngiyabazi nje emcimbini abaculi ngoba lo mculo ngiyamazi ngoba ngimbona emcimbini yenze ngimqhawula athi unjani Bob ngithi yebo mfowethu angibazi uyayibona mina nginokubona umculo nje mhlambe othile angibizile ngivume ngiye uyayibona so ngicabanga ukuthi okay sengiyamazi ngimbize nami but omunye hayi ukuthi abanye angibathandi bazobona ngathi angibathandi okanye angibakhonzile nabe ngibakhonzile ukuthi akaze bangibize intweni yabo uyabona ngiye yini eyenza lokho ingoba bekho ukube bebeka kanje bebezongibiza bonke and mawucabanga leyo nto ibulala njani umculo lento yabo ngabekho bangabambani like mawucinga bangabanjwana ikhona into enoncedisa kulo nto leyo athi ngikwenzele example noma ngeke man bengafuna ukuthi ngifake man amagama abantu yazi mina ngangacabanga ngiyafika yabo ukumfana uyisukela ngapha eNatal madoda lo mfolo unabalandeli lo abathi ubhuti uMangoma unabalandeli lo uthuna abalandeli uScorpion ngapha amabala mcimbi bonke ngonjalo ngeke ngiqede no kodwa laba abantu bangathiwa mfethu bahlangene kanje kwenziwa i-event la emfethu ngaba nesupport enkulu kakhulu usho kanje uyabo mara bayenzi lonto le abayenzi ne kodwa mina ngabona ukuthi ukube bahlangene ne bebengenza into enkulu uyabo noba kuthiwa mhlambe bawufuna usizo kumasipala vele bahamba bonke vele uyabo so if ukuhamba nje abantu abawu3 phinde ukuhamba abanye kufika abanye abantu abawu3 beshenyika vele abazokulalelwa lapha yani ngoba manje kufika abantu abahlukahlukene njalo yabo ngeke bathola usizo yabo nami yangaffecta kwesinye isikhathi ngeke ngaba nomcimbi lapha last week 2022 balagcina kungafika awubanga bempumelelo yamcimbi yabo ngeze ngacabanga manje ngathi abantu abezi ngoba mhlambe umuntu osuka ngapha eKZN noma kanjani ubusedef eKhawashi so ngiba nalokho kwesikhathi ukuzibandlulula ukuthi abezi ngoba ngumZulu noma yini uyayibona kodwa kwesinye isikhathi ngingakufaki lokho ngoba akumele ucabangele omunye umuntu uyabona so ngize ngithi that's why ngithi kube ba united ngabe mhlawumbe ukube mangibizile aba nalaba kodwa into yami izoba impumelelo kodwa ayizange be impumelelo ngoba ngangibize abantu idlanzana laba abacula abambalo so ungaphumeleli kwabo kusho ukuthi vele sezongomsebenzi ngiunderstand mhlambe bawe nje umsebenzi so ungaphumeleli kwalo nto leyo so ucima usaphumeleli hayibo and noma ikafethile kakhulu nto so that's why ngithi ke leyo nto nje kahle kahle iyamosha nje
the day asikhathi mhlazane mhlambe bahlangana Yeah. la bazophumelela khona kumaskandi but ma bengakahlangani kanje ngeke baze baphumelele umaskandi bakhohle. Yeah. Yeah. Mawucinga i-platforms ezinkulu like Eastern Cape indima yazo ezidlalayo ukuphushela umculo wenu like radio stations into ezinjalo bayancedisa nina maskandi abasakhulayo like bayawudlala umculo wenu zonke ezi platforms zomculo masingazibiza ngamagama. No, mina angeke ngiqamba manga mina umculo wami ukwadlala umhlobanene ukwadlala kwe lapha ezibonela nasokhuzini ukwadlala umculo wami album yami. So ngicabanga ukuthi kushoda kubaculi. Yeah. Hayi, ake ngithi ngizokusho nje lokho. U30% uneyingoma online lapha eastern lapha eCape Town. But mfowethu u70% awuna ingoma online. Indaba abakwazi ukufaka okanye abayazi bakwenziwa njani or kukhutha imali lokufaka ingoma kwenziwa njani yini babamba. Mawenza into angana ukuthi mawenza into ongayazi. Yeah. Iyakushaya. Yeah. Angeke phela mawenza umsebenzi owufundele vele uzokwenza ngendlela right. Mawenza umsebenzi ongawufundelanga vele uzokwenza ama flop, yabo. So angana mangizothi ba ukuforce but angisho ba force hayi bonke bayazazi abaculi abafaka umculo wabo online. Yeah. Babeqeda kufaka online besebenze bepush ukuthi iready yakudlala mosa ayisho lutho lonto leyo. Yenza umsebenzi wayo ukuthi ufake online oba submitele ingoma badlala. Mina njengami nje ukuthi ngisho ngomunye wabantu abangayipusha ngalbum yami. Yeah. Kodwa mina zadlala ingoma zami kule msakazo. So mina kwahluloka yimini ukuthi mina ngiphusha umsebenzi wami uyabo ngiwuphusha. Mana mawucabanga bayayazi lonto leyo ukuthi ufuneka bayenzile or bayavelapha nje bayayazi or mhlawumbe bana information abayazi bakwenziwa njani. Hayi le ngentshana mina ngithi phela mawenza into ongayazi kuzoba kanjani. Mara ke wena umuntu waziyo ikhona indima enidlalayo nina abantu baziyo ukuncedisana nabafowenu ukuthi mawufuna ukufaka umculo ku online ungenza kanjani uncedisana nomuntu singama artist mhlawumbe nanokubona ku Facebook yabo mhlawumbe ake ngithi mina mhlawumbe ama artist wona aya ngizothini yazi manje emsebenzini khona umsebenzi othile osigcina ningabangani ni share information yabona manje share information gcina nenza izinto ezihlakaniphile emsebenzini ngoba nihlanganiswe izinto ezi right. So kanjani la emculweni yabona uthola ukuthi omunye umculo uzwana nomunye umculo bashare lonto abayisherayo ubona ngazathi benza kahle khona lento right abayisherayo bobabili yabona. So abanye ke ulwazi alukho abafuna ukusondela kwabanye abantu bebuze okanye befuna usizo yabo. Owesikhathi akusiko ukuthi umuntu akazi lutho kodwa nje ukusondela kwabanye abantu ufuna usizo usebenzisana nabanye abantu kuyakusiza lokho ngoba nami angafuna ukusebenzisana nama artists lapha eEastern Cape. Mangenza i-CD launch angeke bempumelele i-CD launch yami because mina ngizwana nama artists lapha eEastern. That's why ngaxolisa ngelanga ngaxolisa kubo bonke abafowethu yabona ngazehlisa ngaxolisa ngoba ngabona ukuthi lento izomosha ibrand yami. Owenzi owenzi bengiqinisa kakhulu isandla mina bengiqinisa kakhulu isandla yabona ngiveza ngaso ngabona ngaveza umsizwa bami ngaveza ngaqinisa nje isandla kakhulu ngabona ngathi no man ngiqinisa isandla endaweni wrong. Yabona bengiyakutshela ukuthi ngiqinisa esandleni endaweni wrong kubantu abarong uyabo. So ke so ingakho ngibonile ukuthi noma ake ngizehlise kulabo bantu ne. Yazi ukuthi empilweni phila nomuntu kulento le momfice ekule level akuyona phila ngalondlela ungazibeki la ufike uphile ngalendlela phila ngayo nomunye njalo ya. Kuhle. So ke kwenzekani ngawe ngokwenzekani uyakhopha umculo ukuyiqukumbela nje wenzani ngo? Okay. No sithi nje ngagcina ngamasingle ngakhipha i-album yami leyo kugcina ngicabanga ukuthi kulokho angeke ngiqabanga ngizokhipha i-EP this year yabo. Mina ngibonela ukuthi i-album angeke ngisebenzela ngizokhipha maybe next month ne. Ngizokhipha i-single then i-EP ngakabi nayo sure ukuthi ngizoyikhipha but ngizoyikhipha this year. Ake masifale kanjalo ke kanye khona into ufuna ukuyisho nawe nje ukuvalelisa kubabukeli. Cha ngingasho nje ngiyabonga kubabukeli kakhulu bafowethu ngiyabonga kubantu futhi abangisupportayo kuyo yonke into engiyenzayo
ngumfana wangobeso ohloniphayo nozihlisayo nabanye abantu engibonayo kwesinye isikhathi ngixolisa yabona. Okubaleke kakhulu abantu abangifunayo ngikhona ku Facebook ipage lami Mpopi Yatsheka bangifollow Mpopi Yatsheka SA Mpopi Yatsheka SA. Inamba yami ngitholakala kuyo 0716208149 0716208149. Ngiyatholakala kuyona na TikTok ngikhona Mpopi Yatsheka na Instagram Mpopi Yatsheka yonke indawo ngikhona ngiyatholakala. And abantu ngisazobenzela okuhle ngibonge kubantu abangisupportile nabanye futhi abebengakalithola ithuba ngicabanga ukuthi bazongisupporta bayinika ithuba balalela umsebenzi wami ku YouTube ukhona kuyo yonke indawo mawuseshe nje Mpopi Yatsheka. Hayi so sisingakhange ngiphumelele event ikhona into ezayo sithembisa yona bese ayikho ngaphandle kwe-birthday party yami ngayazi ngoba ngizoyenza eKZN yenzela lapho ngolapha kaloku hayi ngizobona ngoba phela i-birthday party yami most of the time ngisebenza nama-artists ase-KZN nangapha eCape Town yabona umsezane uyakhumbula ukuthi wayengapha kwi-birthday party yami ngiyacabanga mangenzeka ongcono ngiyenze eJozi okanye ekhaya kodwa ngizobona sikhamba kwesimo ukuthi indleko ihamba kanjani. Apho siyabulela manje kuba nathi apha eSifezo Khona TV. Kubonga mina futhi ngethuba. Ukwenje nje kuyivala ke mphulaphuli weSifezo Khona TV. Enkosi.